عايز تقول يعني الراجل وبدليل ان ربنا حلل له انه يتجوز 4. لو طيب. هو كان هيكتفي بواحده كان ربنا سبحانه بس يعدل بقى يتجوز علينا ان احنا نتجوز واحده. ايوه احنا حلو. شرع 4. انا مش معترض على فكره طبعا، ده شرع ربنا، لكن بيقول ان انتوا تعدل زي فاكر الحاج متولي ما كان قعدهم في عماره واحده بس كان بيعدل، كل واحده شقه، كان بيعدل، كان في عدل. طيب نفس المستوى الاجتماعي ونفس الاهتمام ونفس كل حاجه، وبرضه ما انبسطش وبرضه طلعوا عينه. طب انا عايزه اسالك على حاجه تانية. كده انت بقى معنى اللي انت بتقوله ده بتقول ان الراجل خاين؟ لا مش كل الرجاله. لا. انت بتتكلم، لا اعوذ بالله، انا ما بتكلمش على كده، انا بتكلم على ان انا عايزه اوقع كريم في الرجاله يا جماعه. مش معنى ان انا مثلا ابقى قاعد مع مراتي وفي واحده اموره دخلت ان انا ابص عليها ان انا ابقى خاين، يعني بالعكس، ده ان الله جميل يحب الجمال. ده هي ساعات حمال لما تلاقيها جميله جدا بتقولي والله فعلا بنت اموره، ده بالعكس ده بيخليني احس ان هي واثقه من نفسها. ولما هتشوفي ستايل، بتشوفي واحده مهتمه بنفسها، عامله لون شعر حلو، عامله لون شعرك وبتغيريه طبعا بالذات انا